Vanoya military lama ahat pen ahilo le anasa pen itile Russia USA le United Kingdom ti ho hi achung nungin aumjivin he hiche gam thum ho hi military lama asang pen ahiu kyu hiloa economic ahilo le technology lama jong gamdang ho sanga akhang tawma ma jingun he ahin la hi bang gam min thang le gam that ho hin itidana gam nyaucha Afghanistan gam khuda avela zumna tu jingwaham Afghanistan gama he midang neilo thil ipi uma midang bol thelo ipi a bol theiwa heche gam khang to ho hin Afghanistan gam hi a heti tu mo hiding hamti tuni video hin sai diu he Afghanistan gam sepai ho hi phat jo sia gal atu jinguna he achi sa kum sang ni le janga masang lama 522 BC layachun percent mitie hon Afghanistan ho hi galin anasat ovin anato pha ovin he ahilla Persia te hin Afghanistan hi kumni jong anato pha zo pu hin he hichi zo 331 BC la in Alexander in Vanoi gam atam zo anala lai chun Afghanistan jong hi anala thai na he ahin la Alexander in jong Afghanistan hi kumsagi wal anato pha zo pu na he Mongol Empire le Sikh Empire chale Mughal Empire ho in jong Afghanistan hi la ding ha ta in nangai tu win he hizong le Mongol te hin kumni le Mughal le Sikh Empire te hin kum khat se anato pha zo ne he British te vai hom lai in jong gam atam zo Myanmar Bangladesh India le Pakistan ti ho jong anato phau ne he ahin la Afghanistan hi anala zo pu win he avel a anagut wang un analo thing zo di pu win he 1979 kumin jong Soviet Union in Afghanistan hi la ding anagungin kum ko sungal anabolun hinla alo na ji an het lo ji un Russia sipai ho chu Afghanistan akuna anakile kitawin he hechilai chu America le Russia ki ka civil war umlai anahi in Afghanistan anala azo lo ji in Soviet Union dingin negative impression tampi ahung umta na he Soviet Union in Afghanistan azolel a in lama ahung kile zo 2001 kumin America in Afghanistan gal ahin bol pan kitta na he hichi America se in gal abol ahitapun NATO gam NATO gam izan haminjong apan hu wa he Afghanistan in wang hichi gal chu achang sia anakimai tu pi he hiti chun Afghanistan Taliban sipai hoto kumsom ni wal set gal anaumin he ichana jong chulo hin na ta om theilo zin 2021 kumin USA sipai ho chu Afghanistan gama kona ala do divin kinuptuna deal sign anabol tawin he USA military hon kumsom ni sungal ahin bol na wahin Afghanistan gam zakhat la 15% bo anala zo win he Afghanistan gam he friends gam sanga niaw khat lin jep ahin la gam population hi USA a California population sanga thom jana lai he hibang mi thom cha ho hin gam ha ta sepai za chum ho ta hin iti lampang hongki mai tu jingwa lo samji lawo hiding hamti hi lungdon umta khat che he aji tampi umjong le ga het thei pen che he le Afghanistan geographic location ji he Afghanistan hin za tampi a cheng khomun ga het thei dinga Uzbek Tajik le Pashtun ama ho jong hi azaun he Afghanistan gamgi a Pashtun mi ho hi kum asang masang pe akuna ana sawa hitai ama ho hi alhang pia Pakistan le Afghanistan gamgi kisim masang pe a agam te ni hi anuk dan wa analha le sawa hi Pashtun ho hi insungmi aki khat Pakistan a aki khat Afghanistan a jong aumun hi Afghanistan le Pakistan border hi thupi ta kisim jong ai pun ama ho ki ka anup nu wa chi su chi to abol theu he gamgi atam zo wang mul sang ta ho lai lunga chi in ichi gamgi hi the Durand line tin jong aki he in kilometer sang ni le zaku le somli in asawin he ichi sunga hin gamgi ho khel na theiding kot zathum walam aumin he ichi ho he pansat na nei wa drug weapon le militant business ho black business ho ha ta abol khat che he Afghanistan a terrorist ho hin baita Pakistan gam lut wa he chimuna chu galgu bolding tampi asim do wa anakile puiju he hiji chun he chimuna hin gal ana jingin the Durand line gamgi hi Vanoya gamgi tizat pen hol azong ana jaw kin he Afghanistan hi landlocked country ti chu aningli a gamdang in ana kim vela hi in
Afghanistan te he gala bolding itile akoma gam ho khat pen koma he agamulu theina dinga phalna la te ngai ding he chukeu hilowa itihama Afghanistan gam gi ho hi kilung zo tama jong le agam gi velwa hi lin ta le sang ta mul tampi kida bailam cha agamu hi lut the hi kit lo he ichimul ho he Hindu Kush mountain range akitin he ichimul le alhang gam ho hi mun ha sata ta hin icho hin palgal kai ding ti hi thil thei lo ding tabang he ichimul le hang zol gal kai ha sata ta ho hin Afghanistan gam 75% tabang hi avel kolin he ichimul sang ta ho hin Afghanistan gam hi ha ta in aveng bit kin he ichimuna ummi ho hi agam hlat dan thim sangen tabang hewin masanga Soviet Union in Afghanistan gala anabol humlai injong Russia gal kap na tengle sepai ho chu Afghanistan sepai hon mulchunga kuna ki selwa ahin bulu jiu he Russia sepai ho hungna ding lampi ho chu abangle anasu sit piwa sunglin ta ho a anatin jiu he hiji achu Russia sepai te jong china ding heloa nithum nili cheng an o den jiwa he Afghanistan sepai ho hi Hindu Kush mountain range hola a hi akisial wa gal abol jiu ji hin hopi khat a kuna hopi khat a thille lo pu a tha son ding ti hi ha sana tampi o min he hechimul ho a hin tribe chum achengun huza za jong au min he akichot mat nadiu lampi hoi ima am lo je in am ho jing jong gang ta in akithu za tu thei ji pu bin he hiji hin tribe dung zuya sepai jong anei chi un he Afghanistan government in jong hichi tribe ho hi thunui wa akoi zo lo he 1979 kumchun Soviet sepai hon Afghanistan a host kiti munahin amho military base anasi mun he echi Afghanistan gam sunga khoniau cha khat munahi anasau he hichi akemu chu aning lia mulin aum kula hi zin Afghanistan sepai hon mul chunga kunin ahin no khumun akemu lutna lampi ho jong anasu set pi un he hia chun lampi dang him ana tapun hui kunga kona anazam da utilo adang ima anabol thei ta powin he 2001 laya jong chun America and Afghanistan hi galin anano khumin NATO gam ho to 1,30,000 force hi Afghana hui kung MANGCHA in anathalu nun he hichi gal kap nading teng gari le sapai ho chu Pakistan gam Khyber Pass kiti na hi hinzot in ahin solut vin he Afghanistan sapai ho jong hi ngol lo be hi ji in mulchunga pansa in lampia hung kitol gari le teng abon chan anakap si wen he 2009 kominjong Khyber Pass adinga lei poimo ta khat Afghan sepai hon anasusi un he hiji chun US sepai ho chu Pakistana akile un anaki sel jiven he USA sepai hon Afghanistan sepai ho sumang nadin Afghan government le amuna milham ho komapan pina anaki thumleu jiven he kumsom ni sungal ahin bol sung jing unjong Afghanistan gam zakhatla 15% be anato pha zo ne he USA in Afghanistan militant operation ahin $2.3 trillion wal asumang vin he ichichu ni khana $300 million asumang zo ti na he chubang ta boi piwang win Afghanistan gam hi ima analo zo povin Taliban ho khuda anamul phau jingun he hiji chun US in jong Afghanistan a kun kile do hi hung phapen ding in anagel hatawin he Afghanistan gama lampi ti zat ta hole Taliban sepai hon agu a kiem asa ho chule ichila a galgu bol hangsan ta ho je a hi gamha ta akona sepai hon jong Afghanistan hi ima alona ji he lo he Afghanistan hi ipidinga ahiti tu ham itile Afghan gama hi sana dangka ima jong a hi pun Central Asia a ahin hiji a hi Heart of Asia ti azong ki he Central Asia South Asia le Middle East hozo si ki job tu theina dinga hi Afghanistan hi alai lung hung hiji a hiji a hi gam khang tole gam ha ta ho hin Afghanistan gam hi la pi te ding ti hi atup jing khat cho he Afghanistan gam chung chang thu sei naw chan choi ta in video kiting ki mu ki din bon chan ken tim ve bon chavin stay safe and stay blessed.